I'm going home to Bellow for Christmas, for the holidays. Lingok ma Tuesday. Mal مساو لربك هذا الوقت إن المن أيد العاس. أكمل كده غوكلا بالأويل سيل دو جست. هذا غورا دي موتاني غورا ميغا ستورين دي تيغا توغو بيتسلين. مغترتارا دوريغا أولتور presidente lo hace el boña temer blol tal siga temer la presidenta agua cluto tel merida da vela lo mak malom ero ide la semal de masule mr president no se emel gukmei e gamran ngam legi dem tiang tiro to ta clau tira gid ruba al mora clau si sa mo goblong bom clau si sa bere ngani nga ularo gultoy magautel ngatiang makmal mrenga sulem tial siorgida adi kapmal script ni magidin ngana أبغى قاعدين محتاجين دي أضو يجيب الأول دي البويل مرة أضرب بلو ما يجيب كورة بالأول الجميد راه دلهم الليل على أضو يجيب بالأول جم كورة ما يقول هذه يغو ستوري يقول كورة أول دسوي لاني سترجيت من أقوى دي مول مرسيجي ده وقل سمت مو orang rawira dong sa president hindi na sisyo ay kele bela akmal saul lechon akmal maybe that time presidente akmal lugar we feel unimportant ling agit la nuklo ado meeting ba gal media council akpa member nginding blolwa mo sa mayang so ako akmal mo appreciate lo kasi ka value la at least ka value sele opinion akmal lugar dir يجي مرمى عندي يدير غايب يفصل لا قادم ناس ولا بالماء دي شيء كده باي دي before we start anything قاضي قال قاضي سوما مو ولا دورا كنت قصما ما مراني يا من دايم سكريبت دي سوما لو غاب مو دورا اذم ان عادل سوما ما تلقي بالسكيول ميغري تجيب الموضوع يشوف سوما después seguir otro le malungil Christmas man marabeta direct mal sokal muter tale congratulate kami tero thank you artial program kami program sadra Moses lo hacen dirga ngora kami media console kami agora mal de kami karelat se last el show kami ngora mil sábado lo hacen será que dori es orda que mil gram como se come la lakra dori pero como pase teme amla it's your time oh mla como ora doubt yourself mo den lo hace ay gar ngara la digi del mo malagaw and it's time to step up by mal congratulate kami lo hace you're stepping up and wanting to participate and be active by mal marunong artela mo kami we ino ngamal umra seto ko lo hace as a president kita msingula buai ma ngarale da armeng sa udeswera adrablu last month solve problems eurol gira adrablu cloud to trela ok share igal ok concern adrablu adadu le teatra tetela dogi it's a way that we communicate to adrablu try to address our problems together and solve them together como le viera on that note hermano sa dirite ayide mirar afternoon lo amra lo do mirar wai sutil kwasa kami ngarinya imora terkan kami di mal wil kola maska katara a perspective la issue wase sel do del sa ayel ta tira qabelment ma ayel issues gid ila all dim sad el kwasen magarada ngal gedel how do we keep our kids here how do we bring them back دي غني ترجع لغاتيان مير الادل الملادري جيت تامير خواسكي ميربيلا توكيلا ميلونا رندير ميربيلاو اورير الان and sometimes they feel underappreciated the kwase kamam took the risk and I stay here ra sabel what can be done الغراق to keep us here تلقى اورير عملمنت مغانيا they're trying to be entrepreneurs and stuff. Malgora, saying the conversation is never about trigger dim lekki or trigger return, dim lang incentive return, but they're trying. Gora try, gora build
last el morning agora at least the conversation agora mostrat agora to keep them happy, not just keep them happy, but sort of help them in ready agora so they can So I think the conversation that's being سيل مصادرة هذا لبت التريلمي or مصادرة هذا الدغل أورايل هذه رغم مصادرة هذا الكيرتيا it's the same conversation اللي جدا سيل مقتغر جدا سيل مقرا مويل أكلان رعب الكير بيلو من سمريا الكير بيلو سيل نار بيلا وط مقلادران أكلال مشورة ترونغال غني كيلوني لارمون لين جيرا الكيرا بالواضع تيا قلت لونيل بلو جيرا لونيل أنا ذا تكيري مرة يجي جيرا المطبخ كلام صادق قال غير ذي لقواسي بغدا تردو صادق نرى سنة تدي وان السيمبل التوه maternity leave نرى مال مريض هذا باسرة maternity leave أكنا ما سيسان orang saya rogul excuse rogul bira kalau lo mar senators mar delegates kasi tiang mal expensive mga it's always going to be expensive. Hindi sometimes nga gira dan merul. Leng kada malisira balwat, malisira parenting. Ano kami saying sel so club la balwat. Mang kita balol challenge rin. Kada maral balol mo enda bal focus na other things. Instead of saying nga gira mo klaro ng okol si adult magal. Say they want an example, I get close to tell the issue, and people they want to have children, but sometimes we create a stumbling block. Elon Musk, who was an interview, I said, by 2100, half our population as countries develop. Que Dios siga skela adran aklet emna mo deka do domel le dom goro rablu se bai ula lite tu lablu mo ablu asia bala amral mo extinct ablu taiwan amral mo extinct kita lawan su bertil dire amral mo extinct extinct mega picture kita kadim amral dula ma asam amal dia kalwale do gora yeah but and that's after logoria Elon Musk say ngira kan tiniom اللي بيسروا الداس وعار عربيس نقال قلمي ويشي أختي إني نقوم سادا قبل دي لا اللي عمل قدمنا قبل دي اللي قدمنا مرشواري مال قدمنا عشان ما نعرفه ده announcement ترابل دو تي ممرك بس اسمه توتال مو قايد يدي كبو يومين تلام ده كتير كبو قلتوا دي أنا ما أدري remember Rado through office, ebolo saudara move tial morse bogula den wara akantil tiang I was just 2 years ago. Haru tia NW lat. So a lot of times we're resistant to change. Kadam daktra change. But tidrunga tial msangawak le kadam daktra sing mon bisibas. Sometimes ngira den msa tial so that we can grow. That's how we grow. يا كمال غمال ملقول غير غمال ديل يا بريمبر هذا ما قالوا لي أنا قالوا وسيلة هذا ما غمال ديل كم أبغى الغيون. بعها سمارت تلتلت غمال ديل وسيلة أحمد أوكل مع كيران أول ديوان عقد. يا لو بقول المونيا أول بيهات تدو هذه وين تطاو أو عصاو إملو دون أوكل إن ممرك دي ملاقة مال ما جا أو سيقوم مسيري قصي هذا نمذاك ترى تشينج دي إلهم من الأمول تبي كلا دي أنا سوري ولا مسيو. Jadi mereka ada mail wasi hal ya bol modi wang clear membolo dengan saya kadang wena pula. Saya kita kurang belam betul gitu. Iya dah berkata. Kita ulen soal modi ang akla. Insentif marada will give more teman memurur. Yang akan jadi lebih mang. Saya dah kalungil terletak. Kalungil. Ya krim membela akhirnya lebih gesel logel wasi melewang ram asang. Yang akan kadang oklo wasi tiap ambil di mengenal melewang ram. Ya lu betul wang ram amadel tinggal wasi tiap ambil udul. يقولنا دين سيجي دين remember أكيد البوي يمرا السنة رايرة التسمودي لسن تلا أبلانس يروك تمالا متماكي أدلها
although the gira la blans Emro. e quasi $20 bekla and $25 bekla that mingi di kita namu ka bangar tilai gidel ngora de ka announce sen tela expense tela dong udul gira tiadi sel like tilagi the issue ma bela issue sel cook mam gira adgi mo sa ringi eto toldir mo se kami so mi chance su hang saya mon dalin me ram sel gi mo sa da kantira ruba se tirgal ruba di io agal dul dil ligay mo se atiang kamal pe to kadim so di eto kasi dia kami dia mo di su hang halma but akhirnya changes from years to culture changes. Seguir el change ako muna sa talamong maring ada class spring or maring ada accept seguir el change. well yada mo mesa intent ngaram le intent tertial alsam ndi khal gira om ngad al blal sama matmukla tel ndi khal gira ngari babil mo so isbri Kibla mo ngod le ado lo geda tetelela ang sanga digal adra blind tabul sa lo nga kami na sudah kloba ngaram le intent tri ayge habek el gabli angari aturunga lagaring el basically sel musel kloba galungul me and represent tra bek el other cell blue di ngari ablu lela loborie am asarong uro trakal del saus el tial blue tian sebel toy ndi aksal maden wase nga sel uro trakal del saus ndi ko degel tia ndi ma ablu ma pangase mo ay sem se ula morar der adalen ay gida a challenge rigit abe berata men amle intent ra shuang awil ma amnari ra system ra before amle wil kadame etomali mungira del create amon digi the create amon dara Ay gida mo sige da un magi mo o ada kama mo ada amo mamumraen lagi dira program sa gagi dili kaya wase sel ko to shoro mo ida la aset kaya gida amle wala giblem gora abri leng sige da tara gida un mo o leng kaduk mudagi mudu mul di sel omem pol sumentu tri ruba kaya aldo lagi del wasen makmur gitu del wasai yang dia kan mau frustrated del wasen kadang wada merila di Indiana tirgal ya kada suada mura uri orang ding betul kan merila dari gitu tial mul la hotel kabel gule wil toy o mula mal selungun martokar merila se respect di ngari sel beberapa time ko sper tial mul lo se o mula minsen dia modo du di follow order estira de lo mul respect goes both ways o mul la girel both ways hindi beberapa time tial mul di one way mang gados pe ni excuse ra se da modo du oh hindi ka mongul opinion ko doesn't matter hindi ka mongul Siya un mga lingi oy delas. ngotru na pulukul mongul Ato ko na kasi presidente di Loel sel ka Loel di nga TV malu ba nga press conference ni Robo suakal ko nga oy delas ko na telegibel switch sa mo nga kamal akong tera mal batok al other level to question tira may gon ogel personal questions lang ngani nga gidi kam na magit to kasi wala kam gadi was kan presidente ng school belaw may wasokal mo kora mo ay sira ado ka gel personal lang nga ka koton mo mata ka kaweng ngobugo kora Steve na nakamura oy ay gida may kora mlege kanel buy ko duro kasi mo nga ako kora sira mlay may bala magara ay gida kora bil dito tringeri member ka at the time makagidale o da kada director on dali la chinifero dali mangkuraso ka ng tem ko ay sa sekaw ko na school belaw and then ko mlore mo mrege me kora tribute personal. yeah you know tigam lemitra tiga board of directors sa museum yeah I was just sharing a story ng rakotan merbela you know one of the challenges we have tingin ada tukor bela di maran mo de ko speng kasi sa nga serak meng edergi edimlel sera wanira mumdu mo no tukor bela le sali gamar adal kuliyo kartira dim lo tukor bela ela ngalge kal sera albora head start arselila dim lo tukor amrige oise palagi school it's a challenge for us kada blame na school blame tang but at the end ngid tialo spedra bek tel sil sem
Kasi palagi kita, we're parents. Hindi na kalangan alit. Makara dolisi ertial tingin mau supel ding meran meringel sel sumar adro wadim lo kotora meringel. Di nungal tangatele damakar seral berbelaw. Hindi sa dosek numut ko turu damakar sel todo belaw asi. Sek mas skule ang return mo belaw. Ala ka dek por belaw. Mundi black graduate dimna ka wer kama mel berbelaw mungulingit tara September ada titib lo almem dia ka kora urior sedel apply dia kamu adalah kamu el nua urior abolabe el sensei so first el umro nam tawda regular imra abolabe imra sensei adalah kara abolabe tarak ada ma kangar se apply urior dia se nua imul urior abolabe ele tiga se kamil el adra belau amla tego bera titi ngari se kora kita doa sel tamet tamal tira adra belau tamal mla modaminator tial over qualified kada ba amle willing pletemel ba yung sera pastora gila sial mal lorora o kila siya sa bador ababe fortunately uksel momre katarak emno sa amel merbelaw sera me adala amlo sensera goro sensera 4th 5th and 6th grade ya gora sel time mlani agora wakta se tiger gora advance ngala al mangora wal helper tire kada prepare tilgira la college that was the goal seguida adama gamlo se me first year amle game manager fisheries Oh, I see. obaga al morora bekal seals of course kamama ada sabadong of course first grade akna sko sabadong from first and mo 8th grade Asko sa bago. no di sera pok 9th grade era obliga con braccia tora se insomma dingara blai el brascura every day abekal seals uka PMS el tema sendia rogunala ngara school ngirigil agiril kirador so aulak na high school maula brother ka stiba gim nam dakal classmate di sel tema dangar bela wa seluk gudangale malle club politics era abelo magiblo well sir ko gira nga kasi sila mga school kung sa dagal issue government mga degal issue tir mal dega di ko sa time of course en compact di ko independent aga maklol el mondara bluma wa moses tiga adra protest o march adra olbil aga kita mang ginga school debate nga masim na talim debate mo mukha ko ate ay to ra government ay Ba high school? high school oy quando remember brother you but you know homeless being delegate oto kaya kita lol but you know sige da umra la se certa me on sel because sa government mina kada godulmura tial balwa em ko amra isel attachment tegi ro segada te government apart tegi dum gada swader involved right uk what's happening at sa government and you want to make an impact amnani sel wa segada mara school ndiga dem utel merbelo seguida gire dem Pride. seguida el pride yeah of course seguida other bela mal swader mga CI mal swader dingaru era bekel yuns why say yeah, save all umra sing multo koy but uk sirak mogoro bela tangar bela lemringen agagi del dosao del issue lang el bol issue ran alge adis issue adama amle mle aurora fisheries trigib moriak ora kasing nga serta mengrela fisheries el tumuga sing miteris nga ase nga tiadi dor trai en degal sel meigeri mogore mostator tramal ma mit ma Miteris. maulom no miteris etira trigalo tokol stora al sel hablo ora ase tia go apple particularmente tia degal giren murur tia lura tia namo kampitro mugen kaya to kada gen ngarsi Aya amle isura back in the 70s. Maulong ukmol statara certamen wise. Oh, ngara wise and mora MIC. Emro quit, emo fisherman maging mal de remember
ngara 8th grade ngara isek labsay ultra ngi gram tara pala high school sel malom Makaulmal. mal makalaert Dapat pala tamal ko hindi sen mal gudong alin mal na makit lagi moruro ya wala batang mala ka maduk Irak ngara kape blo share tel example wase madama kamlo ador olbi raure wase dia dal mal bak lola batang say bay gali raure lan mutut pasala wase mo gusto ba umla kam duk man la mo imis leng you know giradal we have to keep things in balance unti kalse ador mal mo imis it shows growth sel learn from kumple mistake gidra youth mal me ermun mo. So, you know, and back then tara let's challenge us. Magara tamotor abli, magara siga ut ngania tamotor abli dringi, magara ngania udo do tamotor igel blai, same thing na tokora business. So, kada continue murure lang. Kada kan tanga teng la open arara babal ba. Kada continue trial o mergaral ma bay bararal ma adengil access igel ut marara sinom motor abli rir because Sega dodong nila siyang one na challenge ang magigrelan. Na mo da kadwa nga ramol sa dit kira imol blay. Kada na mo gida lilakal dalong ok. Yang ramo iga generation sang ra imol blay. Bela ko kamla pala high school graduate ra 1985. 85. Ko le melen mo e final. Dia mga kamlora sila ko to daknora Virginia Tech. Virginia Tech ngara Southwestern Virginia. Yeah. Ngara beberang kabelang school sila lang. But gia knarsel year and a half neswal change mas ko sa badong maknora Andrews University finish up another year now. Emro mo sara bok marek lego na nga sa graduate college before I turned 20. And did you? 2 days before I turned 20. Oh wow. 19 years old, yeah. So I was technically 19 years old. 363 days. Almost 20. Almost 20 graduate and merbela. Nice. Hindi sila merbela 2 years ay mo kalmutan mo. Mamala master. Sige tak remember ila. Tak nung sa akbal elo mo ngil Oh, sige da. UCLA. Siya lo tama mamla vera di gusto ri. Kaya amlo ko tuk muna kasi orange sa dia ka po soro ri. Wase mo adam ubred. Nakatate din lang accident. Jadi ayong soal touch sa ida ngariya direk kamle imora. Ngariya imora kamle approach ka wase. Awanda ablol selgin to la school gi me mitngari tiga dir tio mai asorin mo show mai. Instead of mun mergalment to ngari sele ay te soyo show mai ngari adam lame tel example tel bitang tel ne restaurant with ni dim open go close teligibel gola mering ngari of course ngari was small business yamal wa chamber of commerce din ay gola di you know to meskida kasi magala mo business license sa business plan ka ma ngara gola sa mekmule kos ngabe bitit ngaya ka direct lower tiang ay gola sometimes ay mo spe ako advice ano bang some de ko sengra ko ramle challenges ngara before you became president ay to ra siobal how did you overcome those direct ngari ko set up problems sa mamel kuk ngara tiang wa TMC kwan ni akmo kariya direct blal sending mo sige tire mo bring nga that's just one problem because ay gida direct titul ko la navigate and selbo ko ger maybe la especially and to be fair ka tigil ko nga chamber of commerce selbo ko ger tire ko la wal kariya politics ni mo tire ko la ay so what I'm saying is takawa entrepreneurs bigyan ng other maybe la ngasolil ko kariya ko la mobiota ko lang advice or something from or a group is el ko la kami ko la ang aringin share experience kami ko help ko mamal so that sa amlo ka direct mo successful nila. Hindi ako malungil lula sa ngayon or mentorship program. Ay sinti ko kung matatalo siya ba adapt tara ko. Pesel diri gamle start or
discuss again the issues irti ngab gagaros sometimes nguk malara how do we manage people financing grado do Kasi mal tituring. Kasi man bariling usually kada so the start a business and how do you get capital. So one of the things I learned in school, I was saying, you have to find every way possible. Sometimes you have to max out your credit card. Of course, you go to the bank and sometimes hindi ka discard. So I get all blurring out the market. So I also experience in part track planning. And dapat mga ulam no sebel orang gurula shobari. Insa ali lamil sa udo. Friend rin na ruba karbela believed in him. Emil sa udo will start. Ito mga agula sa I'm going to pay 15% year interest and di kita really start a business. So sometimes nga mga takaloli usulan hindi mo rapang ka fa netral o september miguel ba manager rapang ke hindi ko tawari mo muna se asum loan 100,000 game deposit 100,000 kasi kamar kabulungan ato rapang awula kartel mas pa daw ako 100,000 na kartel you know I get that challenges again so hindi na mura get ulang sel tara ula ka mal umra lo singira dem lisira development bank get smiga udo do al sen mo mura enough resources rile bebre get el bangal ngar bela adeka mal interested tira o tel development tel balwan leng leng beo tira mo do ma tara balun sel sumat lo artiang ya tapi krase kada mon moblal se mo deka hara makaranga yel madala yel ududi oise maulat te anda focus ra outside o itia belo those are some of the main challenges and they wanna kunalil el blol mo challenge ra tokol shobay blalsa atara adong takri ngira dal help customer ngira dal help team understand ho se kami sila kam haraw mo ta kalsakal kan tenure tel business kada kay ngesew makapune sing man batar besumela makmaskate al di la kamo bes rangale kami ala kamo yelo do me mo da kalsakal kan tenure agi kita help para mo understand at the same time adir kaltara blol matamalani asyo bay ngel owner asyo bay agirel el designate salary ri Oke, blol matamal leng degal rela salary ri mendi mala sengil ko li aklor agirel malay malsum ngo strong and make sure sel bong para sel kal ding pay himself a salary help for growth tel le sela mungil kali itu saya ngaram mot mo to tia dimral mon ngosure moran mas tia ngaram la close well sometimes indim lagi del ngosure dia kada oh Mga diri kal gotel meri to sel to okke ka ditmul wase obu Say gida le vai say. matal malu sei kada balance ay gida to and try to help our customer kida we're in this together kada kay ngesew mbral amringa what TMC kamakara mo repossessor asyo hindi kasi man repossess alam lang kasi man mongo nga sira Tidak lawan na issue nga president. Kasi lo ultra value ra atya. I think puskaw example tiya mal recently yang sila close as a more a little open. Awan na ada kabla magirula video ringi and it got 18,000 hits on social media. Di akplo mo do am gera. Sila mo do am gera, you know, they understand the same. Like kama TikTok lo, Twitter lo, we have them all. I get platform lo sa kama Kuradi YouTube. Pero kasi we also publish YouTube shorts, may dayang. And then tinigel mo lang gigit. Adil ka mo yung dudi. Mung tokal adil hit rin din tinigel adil ka. Sagida a customer base na kal dir ka malmay. Makakora tali di swakal
di tal so kasi how do I teach til kagi do mukrola Makamlang mo nga short video sa mga open na sa mo. really mang I think kay mang they actually offer the ang selbo mo uro film outside yung stop pa nga atama mo hi may pali ka pa one misaw ding and one day mo sel mo to dik tirak awan na malbing na convince na ilang kalinya to adak la I say ilis yung mga mental tenemos que take a risk club get and yeah but puedo te kosen dia ka dil government tas en lo sublibe law I'm trying to convince them kasi may kay ngisew len adik kal makshot yamen power ada tigna start mo take that risk I think there's value wala or especially if other question, there is other ways to help the government. They can necessarily there's other ways to react lang ako. Nasa ato ka na siya ba and you help it grow and most of it direct take care ng another means. The best job is where you're your own boss. That's owning your own business, running your own business. Siya, sila nga na, when you're in business school, siya karkarino kasi, how do you end up running your own business? Abibira tayo marata mo Because, sel morurtera, di ka lorurtera siya para ka, ngari at tayo man mo maringin. Mga ka maragim, atamagal, satra nga rael, or takal turist, Selok nga ertel masra med malobel loba powerhead ok bora pala high school el durang alma sa kasi gider ok mora bangko fawel and digil ta el malalon lenga sensei mga dia adala hal dase tiamra diyan makar ndi ay kita meringen ele el masel dase ndi ka hodel se de bruit tiya mali mise brisky ndi that's sige the instability sige the sometimes ako sige stable entrepreneurs are risk takers by nature and I think that's sa kaplarin mo ra maybe sometimes ako mo dak kasi kangan man mare kangan parang but that's giradal malas bari al sumaya kantil kada sumok like kantil but you continue to adapt and innovate sometimes sila nga kami takadi smart takida dorurin waise madi waise collect say paycheck entrepreneurship or running your own business is a risk but a reward nga kumra say it's much bigger hindi ka mo dal satisfaction sen really atol diga really mo direct tara mal full satisfaction na direct pa uspera government. I take pride in that wasing, acti suwak sa gilid feeling wasing sabihan na build something without getting help. But it would be sa gilid akong dasweng sel dome sa gilid sel pasawala albeit all the focus na everybody ka di kalome sa wasing maybe like some tax incentives. I never see la algora focus on the business owner or the small business owner. All but I think. Well, I mean that's why we had tax reform. Tax reform focused on the small business owner. Itial taligi bilgora controversial. Bilgora niya lang di nagabira taligi support itial teachers because I see the value but like I said, direkal yagida kung issue sometimes kada modiak bring kita aso ba may tinga advantage ay hindi kada west kada win mes or win musu bay gida le egal la travel pregid kita mo understand kasi I know rather they focus on PGST it was an overall tax reform. Mle mokte kasi gira drobangil ngariol mero. That's why 50,000 in Merio, they don't pay any taxes.
25. Isel 50 to 300, they pay sell old system. Above that, more BPT, so that means the business profit tax. Which again, I'm going to say, Macleod Shobara, Blue Bella, for 78 years, did not pay a single tax. I'm sorry, that's the truth. 78 years na nakatalaro. Doon nakatabal haraw. Mlewil, Macleod Shobay, because that's what you benefit from. Ukti, hindi kadomral was adolorial marine worker, pera income tax. Marama adolo Shobay doesn't pay the same tax. Edimlas. That was the system. You could just take owner's draw out of the business and not get paid the salary. So, siya less system the blood sila. Wa adra Allah, for example. Actims ka adra Allah. Umra sick free. A system na before, he can pay himself a small salary. Hindi wa close owner's draw. Tax free. Tax free. Hindi per sell 4%, hindi wa close owner's draw, and that's it. And siya less sorry ra adra nga ramo. Basic. In close. Yeah, exactly. Yeah, of course, nobody wants to pay taxes. The most important tax system, it has to be fair, it has to be equitable. E al sumo nga niya, lalong seoringi, ang seoringi ko tangariyo. That's why I sell tax reform, mamalo kasi, income tax sell pay niya, ngel musukra 15,000 or less, alutro rogi. Okay? Ilaga, sige the same concept. Other shobal less than 15,000 shobari doesn't have to put any tax in, hindi nga rin do bolmo. Ilang sige the idea was gira the milisi irtigel me tu tetigel namo they are doing okay. Let them go. Let them contribute like everybody else and more tax base. You know, one of the best examples I heard, President Toribio. Sira yimar olbile the passer tial medical insurance ra blue. Yeah, malle sira bolsana ra bile malle masok sel tingin wase tiamal di wasuang ri dar other velo. Kada motmak e contribute to more tial health insurance. E adam ran mora guru. Paise? Everybody is contributing. This is universal system. Ang basente, ngel adal misukura klolo do technically ang harora klolo insurance. Paise? Ngel misukura yegere harora yegere insurance, hindi ngesulo lani o sisyo. Ma tax system rin mo aise. In fact, ngel misukura yegere harora list. Did they get the most out of the system? Ilang mga free school. Tilang ba siya ka testimony? Dali ulo ko asing man help program. Sila algot el pass en akmilsa difference na sila yung pera mutu system. Ilang it does really help. And it helps us grow. And so someday hopefully mo siya contribute. Oy ako lang nga mo tapos siya contribute. And then all time man help program lo grow. And I think sa gina is tara sa liya ka sa issue. Kung all yung monda, I understand kasi monda kasi may akal. Ding hotel help road shopay, especially may road shopay, kaya level pass ni. And I just wanna say kasi kung imo ra kung may tol kisa ng help. And I think it's a good law. But you know, if nga nga sel, yes, as you said, we can fix those, but not throw it away. I think the biggest debate that I understand for example, tell PGSTs, everybody pays 10%. There was loopholes before. I was per example, I'll do them and several told them, I'll try them. Musia, blame rogil, lower dir velo. You pay zero tax. Why? Because of personal use. El sistema nam de galwaise. Abora I'll try the musia blame me. You pay the same tax rather than blame ngarbelo. And it should be that way. Everybody should be paying the same. And I know that's hard for people to understand. So when wala clock lang na Amazon, you should pay just like in other western clock. It's the same thing. It's about fairness. And unfortunately the system before I'm let tilted the benefit are other bayo lang. Haya, ududir Macleod Shobay. So this flipped it the other way. Adira gira mo understand niya sell you know kita we're suffering rela
and I know easy, blame PGST. We were always paying taxes. Naria GRT, naria import tax. Yeah, GRT is a cascading tax. Every time mo truck la edra sell amount mo. Kita almost tell receipt of those say every time ngira mo edra 10%. But actually said the list قالوا say total التاكس السلسلة كيردر عملا الميرتيال الالتام at 10%. Ngira last show by pay actually is not paying 10% to sell total amount. The per sale value بالأدري ما تسمى الأدرا $1 the per tax sell $1. They got per tax sell $11 or whatever. Yeah, so I know it's a hard concept. We continue to blame the system. At the end of the day, we used economists, we used experts, and otherwise in fact, kita sila the sign a compact 2010 President Terry am the sign. Imnani atong mara alsel wasay. Abelaw a promise mo mala otherwise ra ADB, ma World Bank, ma IMF. Okay? Al sum de follow igel otherwise ra igel maklol en area lama tela bregel withhold of the compact el merigi. Ngam temirur say because they wanted to remind us was we have to take some responsibility ra passing good economic policy gira adrablu. Kita bibra time kada madli mo focus ala alsils o politics I'm sorry muida toy they kada focus on that issue. So tigil lang namin sa not magase ti impact tial tax and mura ipingan tamata la other bela on average will be between 2 and 3%. Say again Mark Sturton, which is the economist of finance. So what happened immediately? Dimle pasella el sumo masura between 10,000 to 40,000 emna 2% reduction in income tax. And then gotta make sure etrigen ngario I get all their tax back. So di tigida amiru alla amlo focus wase a benefits o masindi mo other bela. So sell tax refund adi apply mo other bela. A child subsidy adi mo other bela. A social program ra bigral chobai adi mo other bela. So we have a new system. It's hard for people to understand the plus minus. The long term also mga extra mesois for hegerudo dame level help para other velo. O minus who benefits? Who benefit a tourist? Why should you reduce revenue molarina tourist? It doesn't make sense. Teludo da metmur omsan egal muter miliyo kasi mga other velo los peri. So albo niya sa ludo egadungul help para SS, egadungul help para pension, egadungul help para important program ligid ospera sales. State governments, for example, we know was just like the national, and here are other areas we will do. Like part as a government, as a people, we use the system and help the other bello. So at the core, help the other bello. And you know, Maria was I tell you the change. Kita amla obes was in 2020 when President Ramasao 10th olvida galulaw or seral decided momlara alone ADB and they made a commitment mumlari alla and lodars. I don't know if you remember mumlari alla among you know if you go back to Island Times and mal front page ma alla amlora lodars mo olvida galulaw was gired el pass a value added tax masella am lodars dimla ka dimle amount was 10% and that's it dimla ka ngodom so there. So ganyan usala almase well it cannot just be that it has to girel dirigan ari obagel wase matiam karamo benefit tigita other bela emini ikadong masong social impact in other bela so that say abla dakit marada ela lolvi lel dosi memle pasri within the first year lang part requirement ter loan lang na first ma second tranche alone together and lari that got us through COVID emro implementation abla the dileri mang ela alira kad implement unfortunately siral ala bad implementary ngara happen maria mamadara Ukraine kadirigam no suffer a shortages ara rogul tora blurad ma ara lakla blurada adilas so because of that tial tax reform angwa blame but
Aula florase. Meral mesa Putin el stobra mama. Actually apna Amrigel and Imlartial Intelligence Agency ram Amrigel. Mal interesting a discussion. A discussion amla se. Mark inflation or blood, Taragi Momes healing. Tia create a conflict, it pushes people into poverty. How do we deal with it? Number one, el culprit to inflation, aralalu. Number two, aralawid. Again, all caused by tiyan mga. So, mga older si mag oger tilo ase. Kami la taram regel obagi sir tiyalang. Atemela Trump emle sola energy independence mum dimle open aro kasi di momomba. Hindi tilo Biden el off ako koraro kurto ko. Mak amne question ase. Kami la taram regel dim satlo mom bulwang aramo. Tila pala si question. Meaning, hindi kalsin merurungi lang, kung awan na ratol blaldo, Biden wasa gyadron ngosong sa. Hindi, indirectly, tiya, ulan di kalungil to koy. Ara la alu ang artiang, mata benefit. Russia, ito ultra alu. Matiriga, maulat ta, Trump ada si, aktit mo basta tromo ba alu raklo, marurak tara la oil. Reduce inflation. I mean, I got debate. Amerika mark call belum mengimpact trouble other rogi re. Iwa, to climate change. Ito ka climate change. So, sa rin impact rin yung close din. Yes. Dito lang mag-isa. So we need to look at the whole situation. The most importantly, at some of the craft mrula policy, katang makara help ra tamatal other bela. Makara improve our life for it. Aul, ataram le make sure you say. Borgola adiru excuse other always send kasi long sa udira. Take it ra mung alla ra minimum wage amde first complaint 13 merida wase. Hindi ka do government. Magra umre sa minimum wage la ka do government. Makase ka do kes o sangalet. Raise ra minimum wage government. So we raised it to 425. This year kadam na raising in mo $5. Hindi ka excuse ura sa private sector mga. Sengar alala olbira kulula pasrala. Tadi ombesri, dirigam subri, nda kasi musubong mo ingara era adrablo amangi dimi part rangar ale. Temcha wase ngasong sa do SS, ngasong sa do pension. Well, mal simple. Adal increase sa income ringi, amo increase the contribution ringi more SS, mo increase the contribution ringi ma pension. Ay ka part ra solve the problem ng sa adri. Di problem ng aramo sel generation or Moses akti di malasa aigel ligara ng ligat katamal I'm sorry it was irresponsible al pension katulad aigal ang alak mot maongi me aseng blame ra government kaduk mura SS mo kadumru rasit ko instead ramlisi ra adlo ureo which are the true grassroots trigaya lur tial el whole karakan. Tiga gather malisi irtir, maria ududir, tiga laura maria ududir. Aladra horiping, maladra belau, still tira contribute to material system. Esel bol misisi aigal. Toy egida orang asal tial maral berba. Tia problem kata kading arba bang osun tia dingasong serarong udum. Kadabem kata kau mondai. Di akmal proud ra ngalgel belau because we had SS had Tiger Consultants had a workshop or amayong. I don't know if you attended the cell workshop. Ermige karela de dasi. Kama kongel wasa giru mutro rol people mo kamangan. Dire kal kongel wasa increase ra tax ra SS. Mbol sel tigal el milisa ido. El kantilon mala benefit til la katakat mo follow ra girel el trete. En mor olbi na kululaw emara. Namo year and a half, maradra says, I say, come on, let promise. I mean, I get, and the kikarelad, a circle giral mesang was I got decisions. I can help Prangan Dimran Ubula. I think that's why I'm going to get more concerned. Why Trigal lower ADB? The other more concerned, I say, I get study ADB Girela, ISS. A study ADB Girela pension umbrella Toba. Ayang di ukti mo kodora tana kado kome se me modo kasi gira dan makarang. I mean this is nga kalau udah al maliya karelat. Kume sa igal decision gira dan mega de kal mega decision. Etse di brand mo ba ao makarang.
Yeah. Namo 3, Yeah. 4 Krakasaw. Lobo ulguyo na abuay mulo kasi Abdul Adra Olvira Lulaw at Manil. Di pa sila mong maksay ngayon. Exactly. And so the question is, tama ka lang. Yung sil, boring nga alda adu umangarang ya iman rogo ya malut ka na ka. Tadi mo malut ka na ka. Like, I think that's the easiest way to go. Always. May mung tiam lang mo betul petiang yang masadar ngi mo masadar wasit kaya ulma ng legal bela to bata. And at the end of the day, why gel nga press conference ma aldo dura al mobile go ulit mo same thing. Akwedi. Di mo make sa ngi ngil bolla. Mung adam masadar ngi ding adal gidil bro raw yor ati kal quradi mol mo le lakle. Qawya oba ongengela bilas magidi mo ngolom raw rogoy. Which is not fair. But that's the way it is. That's the way it is. Umaral giri adal policy makers at kay giri. Al giri ngwal sel omdali sen ngwa muklo ng mamulasi. Madila man adal mo. Lela mo yung style ngiri. Why see? Leng ako komis ringil wase. Eguk osinga arawa. You've always been black or white. No gray area. Kabladuli makaktel maruling. May mo problem nga kasi gidel milil politics, too much politics ima malut ko lang ka wesel usada to ko kasi hindi presidente mo lang but not to the statement hindi mo make sa iyo gida siga solution ang beto ka mondaro sa tiam kara nga bay what are the solutions ngara igel si other mo suirak lang ara other bela sige da ngumral waseng tara ngara lede akmera sa tara complaint wase ngal presidente di ngara trip di ado wali nga blom tulmuur ang kamna rong si aldo wase ang kal presidente lang ay gal bisel to badra bulur bela wa mo da kay gal trip na rogul na presidente ding song silingi or terul president whatever agumda saying that's probably not true but anyway kung kung kita other way lang sel duber sing ang malama sel duber set tiam lang mo to imal mga ano ni makaskilel think that's at the end of the day kita osigate al lola gloria da bolwa it takes partnership umang kada bay malang tangat liliyak kalbulong ito regal bulura bulura I just wanna trigam nombre ka madura wa Airvile took play presente digam nombre gartiale a cup 28 marada blo logelo ogelo say ngara progress makurang setir nombre kasi sel do sola football mahal swada touchdown and we want to win the game this sometimes we should be satisfied with a field goal at least in progress I say yeah or safety I say step by step but we'll get there. Most importantly, we need to go there together. Ngari nga imol alger algora personal andik tingul mati irgaul. Agi mal ado eto ase magi ado la odo. Magi kana odo la story eto ase makor ogregel wase ngara gora ungil question. Ngani nga mati question ni wakto ase kam kadi ra president wase ngani to la maud. So kalau nga kasi pesa ko oriental bala maud. Okay. Unfortunately, that's mal direct try. Mal practical. Yes. Hindi isa valuing mera. Yeah. I'm already high on life. Hindi isa. Good question. Good answer. Yeah. Akora. I mean, I know. Unfortunately, we get tempted, and I think. Sel kadangaya sige moria stress moria aregel domda sa sing really bergil di sem mi mombre gatel problem matri ngari nga kapay awura aklo ngar sel sing get solve problems di umbre sa sel akotel help bergida sel tomra ni dara ruba akmal ngamal umra sel to at the end of the day rogur tuga ruba kan me gida ngar le ngar tial mat muklay al baskid di tel life problem di temporary gida mot mokhrigi de gira plangar de qawla bangal lo bangel gadmura gir court of probable and segida for me
Simple alive. Simple bilak pura kamal di endak lang. Ekor kasi nga amal. Di nga kasi this is only temporary life. Oy, kita maraba blood. What's the issue? Ako kasi bay wilam na marabud. I mean akora. Hindi kita lang tas wala kasi abay wilam na marabud na mo dakal suffer. You know. Yeah. Thank you, Mr. President. I think nga mal ni swal al other bolo on a personal level. Ay gay ko am personal question sa aga kung dasul plot to trade kim salmom da kala ito yun. Yeah, and I'll be honest, since I got it. Akna tal kulas man milima ro. O nga ringi. Oh. Di malak betela. Dik man milima kun atela tagila dik betela la kasi tiya ka tala waste raw do. Malbring la. You know because ako kasi kita mentality na. Di ka na tori so. Anyway, that was my. That's funny lang. Kadulit tila ang gila la kamaldil. Nga kamli nga na Miguel about 8 years ago, 10 years ago. Emnan nga sa illegal, na-invite na kalma kamaldilo bangkin. Agi moral medram na agi moral mo ng aloha. Nga ko lubar abla kala kuramul. Ako ba pag ng aloha o kakis. Agi moral mo to bam. Oy, makulit mo makmaoger kasi nga mo kasi kama mangot asyukan kamam sel belangal. Agi mga yung lang maasoy sa hospital blue out of the caring. Sel sa mas mi, agi pari lagi madinga sing maaroy dertiay kan ro ring na blue out. Makbaral ko ulam mesing kasi uliktin asin maral klamara at perspective kasi atang baka mamaway say. Magi moral mo ito. But anyway, sang mrela 2 minutes makmal di wow olgo yung lumis ko mo kumagel ko so amil gida algo kilal tiang e ko de selbol mer kung simbre. Hindi kita mal di mereng suliw tial e mal urang ara will Christmas mabesara kan mo rebekla other bela. Kasi mol of course nadara mo may attack and mo milin but be safe bakal up kasi al sumo kamal umakal ngili masese get a driver you know gida kira free blue so dal ngarabud milil olda armud but be safe sel tingala minister ka frase akmal huma talbor emergency room ndeka adalme eleng you know di gidam dingila sometimes kada may attack mering laklangar di akman mering asulu tele dan memo kada dua bebirat toy ndi kada matak mo sada attack sa number 1 top figure ablu zeda katse den mo roy ding di gomran saura ukte alan me uk sherak tangar ngal godo kora mo ka ding eleng part tangar alet we get as leaders we should get the role models get the helper ngaya sakro mo understand wase kadi waitir ngara ula kadam le mega decide wase kadam karam mga suna mega question kat personal anding will question first time there are other ranks wase milin marom but anyway takila hindi bueno kul musum engok lendi sokal mnaringar mikrel ngal kana ngatmo mal ne mengel wase president tamay mal luldurok la ada di mengakmading artiang omteti ta sesel ngaligan ngatmal lot mage nesori ngara cultural exchange program el moraburak ko guk mo visit tigel ngaligan ngatmal magtratal kerse maguk mil el se mugro mata blosori mong mal non ni tangiso di nakalogi wa government magarang o kadine personal matamal ora odorok la yoros kurtin sen mal ora oblang asulem leng guk Mr. President ma First Lady am not mak helper ti mangigel to ko legal modi rawai ma legal melol ol tandi ang halika na bulo aman nung ilan ni to kasi please so mom over TV mo wise ano aseng mal kwadim na kalsalo ay sile kita di other bela di madingel wasen temela campaign mangidil nga ngin so adung poster ngi campaign din lakal. And I think that's shows character ma tetelela president ri di halo kung teetiro kung ay sila tapmal wase pomo ay mang bloso be idel mong yang ara kwa me mystery agar ngat mal mga tatangal dibus el mal dim letil mong mleungi la adalang clear ma kalir marugul to til mo meri kem na dito na mutel mer belaw ro kore may segid el programa di el til ngal ko ong dul kersey el namo abadu wase halo kimero magim mesa abalumam. So akmal lom ti ro we Mr. President mal mrenga sulem
kore ay gigidang dilong. Be safe and holidays. Tial buckle up pa mal korab pesel toy. Mong akmal di man masum mal di reminder gidel why sel tingir argulis. Mla taw lagi tulo taw. Ma next Tuesday. So Mr. President. Mula tawa lang. Mla taw lagi tulo taw. Okay.